Nyabureza Sacco ikatandika mu mwaka w'2020 kandi ubwo hateyine ba memba bari kwikaro kaga 20 bituma kuguhira w'2023 Sacco ikatandika kora kubiyahika kukinga etaka kingire umwaka guhira district commercial officer hamwe na office y'umujicirwa mukuru w'ihanga bakandikira chairman wa Sacco ngo aheto rikikorwa ba memba bona bitu bikabe byabusha ubu turya ukuza gukora Sacco twandikira konko kukingwa kwayo kukatuteganisa ahubwo kuba abantu kutandika kintu kandi kikagaraka kikakingwa bakama bacho batakimanyire n'ikintu kiri kuri tumuhonda mbwe no kwetumbita kwitko kubanza no kutukingira Sacco tukijana tugira ngo tubone ubuherezo mu Sacco tukashanga Sacco ikingira ndaba kazabona bakabija kikaho bakweze papura ngo byizuze ukeza kubyizuza turubona senteneti ipapura bigumaho abandi bakutuma butabo akatabo ngo karete barebemo akataba kutogaruka kabona okushasha kwanje kuntaha mutama mbwe nasemererwa imwe mpaha beija kanya nango mwizire mutweteretse amanugo nakachiko cyakayine nimanya ngubona bakazirya bote beije batusobore ahe sente zaitu zagire ubwo hati Sacco nesibe kingire bitu bamwe muri ba memba nibagira ngo manager akabanza yabiyaho butabo bwabo babiri nibabiciraho sente hati bashobangirirwaho bari sente zabo abantu batebyango bakuru ba Sacco gitubakomera kukinga Sacco yabo bitu bona babire binerone bakabakwata babarundo mu cyomi kandi ubwo Sacco yagwire tugizira umuzi kustani ya Rwanda shango umuntu naguze ebye na savinga na tesento mu Sacco kashange sente umwahego kujya abana baje kumuruka Sacco ikakinga abantu bari mu bihome cyamani wanje ari mu cyone na hata aptuna kuza kurya roni bakasinga kimu banke jo ya ibihire mu ya Post Bank tu ize tuse tukuzabere ziriho roni kabirye yacyo nimwe leta ba auditor namwiyo ko mutaharaza kuri sete ziyabera maliyize abalire mu roni mu Regi Bank tibazima zire nibacha kunyata RDC weberere ngunda kukomesa abantu berere ahabo kumanyire mpingo mbona ati zoni bagamba kuri munongo ngo ekirere ko twata washiteka mu muntu ati nkaba aho badeka beberere wabakoma kugira ngo impingo bazamanyirire bamanya no kwemuka kwabo mone utakabahemwire sente z'abantu muzireti banke gendo misho akwa president Museveni na yetenga abantu abegisire nshobora ntwereza abantu ntwereza abantu sente za PDM zo kugira ngo sente za PDM zibayambeze ibihombo twagezaho kwicara chairman wa Sacco Moses Mugume orukumanywanga Moze Katono ahasumu okumubuza hanshongezi icyaretire banka etakora tero gukora kuke naba batunyagire abarumuna chairman b'umwanyuko abandi bakwa bashashura abandi wiringire bija bashashura cyo kugira ngo ikingire tinde kucyetegereza shana haryaba bakugira ngo ikingire ahabo kujyana benda ngwira karyabo ruhururwe konka bagambere cyamana wabo atushashure itutugumize mu tukore mirimo yitu okay ba memba nabashaba biciro kwataho okutaho mu nshonga za Sacco yabo gashakweri yasuru tugusa